watinda tambai ya mukamba kilungu ni kitho cha mukamba wina kwenda kitali munyao na indi na kuiye panovo tukuna asindu nesa pani po tuka kusomethia kumanithia na kuvundisia yulua kithio metuna mikanalinilie ya mbai ya mukamba na indi na kuya twende na unena nisia yulua mbai sia kamba nyene mwekuwa ni mwebwa mumunda nzukulu kwa ombe yes na umuthi mweni witu na kitienda atufafanulia ngembe angange yulua mbai sia kamba wewe mumwa ende anotuvya bwa SMS ni ile 395 ile 395 pa Facebook ni Mutongoi TV via Instagram ni Mutongoi_TV na pa YouTube ni Mutongoi TV official ndekulwa kana pa Instagram, Facebook, Twitter na YouTube ni Ndakitali Munyao wingwache nesitwa yu indi anautukulia makulio indi anaukulia yulua ambaye mweni witu mundera wata era Solomon Makusa wa Kimeu. Solomon Makusa wa Kimeu nake ni mumo mundu uzu ni mumwai mwe mutangwa zukulu ya si elenge kwa Kitondo. Yes na ni asia ndono iswina ndene wa Kikamba nyendu ya kwelengi bado no kwa ombe keka uyu muyombe nguya usia aombe ndabo lakini yitwe ngaluko ya kwa uso waku yitwe yasia tuine na kiu tuine ne ambai na ambai za tuwe niki peki tumi na ambai kwa ngelekanyo toso mwikuwa mwikuwa na kilila chake wailete kuithi ava ndungu kana ava ino kana ava kanolo kana ava ba ndungu enye nditha ni ndungu original ndio yu kwithi abaku kwi undu kuminia na no nginya twenzie tumanye ko kwithi abaku kwi pata mwao kwa mukamba mundu we anapata ndene wa Kikamba na ailite ulili kanoni mbaila ingi sia kamba na ndungu ni kindu kita evia ino ni via ila ino ya mbio to bio kanolo ni kanolo kala kanoya wenzi kanoa wenzi kana kabyuka kwaika mundu kwaika watene na yu mabia onde metete mbaino yitawa ekuwa methi aba ndungu nundu akwithiwa ndungu yivata kutema via kuimiako na kila mundu alilikana mwako ailite ulilikana mbaitha ekuwa ndungu na yuzi nisiye kwatia nethia nye kasumba kakwa kambe ninye ne yakiye kasumba kakwa kakeli ninye ne yakiyete thia nisi ne thiakwa na bundi ulo mbakia kwa oyu ni mwana mwaitu yani ni mwana asa na bu na langi utethia ni asia namo na sisia neka na thiana pa ukisioni au mema mba ndungu asuo ndeke sioni chuchonde 99% yani miongo kenda na kenda ainge mo ni mabundi matume ya mabia ko kutema bia kuichao kuimiako wewe ambaye zile bata na wese bado kuwa no momenguano kawa tuikalije buwe likapopio tiyotia tipa ikabia tu tia kateko okili nienda tilikepo tumete imwe nimo mekilila kila kibunde asiandu nguano na kukuana kikuumana niki nundumwe na aswahili unduma asia na kutongoza ni kwiva wina bata na mundu na yu kukua ni kwivasia mundu au nenge kila utai kwamba utina mundu ekiata au nenge kilote nacho pass nikenda withie ni waunya bata waku ti lazima withe no mwi ti lazima withe no ni baile mabata ni maingi ko uko kuwa na ti kuuma nuto no kuwa mundu ena mboso au nenge mboso ndo inacio rwamesia bemba ndo inacio rwamesia ko umba ino to yambe umikone ambi nundo yina kisomo ndine wa mukamba pass yali to kone wambi kile la kiucho mthe chumanite na ngai
nigo anenganie chao ke chambai tungo ke ingi tuke ba be mindo tuke ba be ba kathenge akitutu akitutu nimo manenge to mwikelo wa ome na nienda ngotabye undu momeze aba na ndi abia mwe abo wo emini chao akitutu nimo meze aba kathenge aba ndewa aba mwadha aba ngai sindu isu so ndesika ni mundu ume kwangelekanyo aba kathenge kauni kasamo kalome kaboli aba ndewa ni salu ni ng'ombe nume nene aba mwadha ni mundu ume ni watha na kwake ona ndo ake bedikikela ngingo ko ndi kwatha no kambatha usiyo mokitutu na no wewe ukai mundu ume no wewe ukai wa uthi kwibacha mwitu aete ko atwike muka wa musiwiba na isiamba ya musiwiba ko akitutu manengetwe mwikile wa kiume kula wa thiko bika no to magone ambe uthi amwe au me amatha nae akakuya yu wona na utwa nga uthowe angale umweza ukulwa kaila wambe baadhi wambe toka nthowe angale ingale ziva ngalesu kana wethia nako nindikaende na ukunga kaumete katwaithitie wa katio kakali natio kakali nengi nundu ke anai kaitho ngali no kakali ya uthoya ona no kakali nundu enda kindu no ko tuma kakasembete kwisha ko umanengetwe jao mwikile wa ome tusonge ingi omba iningi zitawa twasio ombe aombe tulike ba ama monge ba aombe namo mezi aba ndoka katemi na ndo atu manenga enda ya nundu ila walilikana uthi utema miti kana walilikana kwa atu mbatua ngo watu ila disieta akwa kwitu mbatua utumi wenda ethoka pate ithoka kuikindu kiendea bas wewe mundu usu ebata tulilikana aombe na ithoka nundu zitekwo kuimbatua na kuichao kuimetetemwa na muyo thina ni mindo cia na mwala ma sie kinaza cha kithulu nao chambo asume ka utata no aombe meta wamba ko tata imo tumeta asu timomba ko tata we nundu matata maundo na sukali no mawandite no kai maumeawe Yona natwazia azuma tatane mwaseo ndisome bugu zengi za mbiye aombe ikinda yo yani meka ulombe ndini metha materiality meba maundu ala meba materiality meba ndo bebandu makathukuma ko aombe meta wamba kutata mabandite sukali makabanda muno sitwa yita wai asinu nimo meta wamba mulate thia ndino wamba cia chao bayingizite twa mulate thia naombe na thiyo mwa manza naomba isu zivata na twivata nao nundu wa kwithwa twalilikana ethoka tulilikana aombe tuma kuniembe lakini me bandu matialeti ame ubanda mhunu kana sukale ume eka metamba kutata na kutata undu ule kona muneke wago nditwa minamba hizo tuke mba ingizita wa auani auani na mama nengetwe mezi aba mbotho aba mbotho ziva imini ata pe mundu itwa misi ingumutabia andu asu nimo manengetwe kila cha nengetwe athiani na no athiani tene na no mometa o athiani yu mezi aba mbotho aba athiani niki nundu akwithwa manengetwe mwikile wa kusemba tondu mukamba waina nguthu itatu ibinda ya tene serikali itu yeta wa kingole na jaina nguthu itatu nguthu itatu nguthu ya mbele yeta wa kitungati nguthu ya keli yeta wa mwina na nguthu ya katatu yeta wa athiani yu athiani nimo manengetwe mbaino yeta wa auani mezi aba mbotho aba athiani kana nimo maenda nimo masakwa anakiala memao nimo isalo yumba isuyete kaata ukambani
wewe nesi ni tiko ilaka ukamba nundu wakwitha ona serikali mbene yina nguthu seita niguo mukamba ai serikali kali muno na wona andu amema o mathi mathuimo kula kwibithite nthu malengwa yuma lengwa melenga makavutha baka musi kuvutha tiko semba bakoka kuelezea kila kiende nako nao kitungati kiosa atwa nicho kya soba cia mbuta kikasovya mahangi makababia makasovya kindu kila kionde kitona uthi utumi wane mundu ayukita akakwata thina ewa na kisio kaingi kitungati kisovya leu kuisovya kila kindu kionde nikienda je shikewe chao ikewenza na mwathia ni maitumwa ya amwina mwina nimo matumawa asu nimo athi yani ila kuyathiani athiani nimo mako ikuchungusa ni salo mai mathuime masisie na maima na bae maisio kamathani na maisio kamathani undu kuile moko weta undu kuilie na maioni akutunga maioni amwena na mondungati ni mwandu ala mase ubase sindu inu yani ndungati niwe sino ndu mwana muthukumi timo ene andu asu nimo mathukuma kusovya leu makasovya mangi makasovya muta makasovya matumo nikenda na mwangi wa merada athiani kathiani yangi mamwiso ni mwina wisi kwina ikua kwina nini gwa tuiweta kwina ndongi uituma ni wina ndongi na mama enda kwina kauma boya yani mumo mina kauma mino kelele ya mwina kauma sobya gwa miyo ya kaunao itungati ni ndungati ko usilikali ya mukamba ya meana mindo nguo itatu nguthu athiani itatu athiani ndungati kitungati athiani na mwina pass nguthu cietha ciana si itatu na yu mwina ni waenda kumina kilondo wende ju nikienda maundu mekata moke sawa maseupe sawa na maisi ya jao maisi ya kau kana ndo alangi maikezo kwa jao ni mbanga ni thina ndo azuno mako ni wambi no manya pai kwithia bakwa mukamba kwa mana tuke andu meta wa kuua tuyoka kuua ndimwe bwa mumu akanga 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 methi aba ngomo metha maimini chao pe mundu nukuelewa aba ngomo isito metha malasia aba ngoli ngomo ni ngoli na baikindu kiania biti ngoli maelekana na thuthu wina ngoli nundu ngoli kwete kindu nileja ele tokuke kwete na ile sa muti ba ya ba zota myumya ikwete jao kila ya kwata asumetawa mba akanga kana mba ngomo niwe yuyu kana nitwonwa twailite ithwa twina biti na kila wakwata ndwailite kuleja wakwata kilo kwete ukwete na ni chaku yuta mutume omwe ndukaleje mutume omwe ewa ibinda ye kwa ijua aendie ethe ya kasuni kasuni ka tabika leu na yuyu akakwata kuoko kamusia ya mbesa na no sitio wendi na yuka musiesia aketia mbesa kila waketi kamune aketia leu leu okola wenda aya yuka mwena nundu ina unenga leu no wamba undecha ngaliso baya mutini ngekota na nundu wa mautumia this akalecha kaliso baya mutini ka muya wambe ulana unengie nundu anengie mia itatu eyo yambe wambite kilo ukwenda nga unenga cha kele ndukaleje kilo kwete cha yuwe la wakale kile kabika bayo luka muya ngui hata kabwetheke ndukaleje kilo kwete jimukanga nake ni wewe ni wisi na semba umukanga etubundisia kana etubundisia kila chaku wakwata ndukaleje ndukalekelie mundu yani mutese newe yaniki akiyesenze mwa akiyesenze mwa ni chaku mama nyamo yu nitwamanya kana asuma nengete nyamo yichao ni thuthu nita ngoli tose anzauni anzauni na moi anzauni ni methi abandini abandini isito ndini isito sio emyao
tuilikande ni isu situ mazia baba ndene isitu nienda twa mbothi break nikana twa biko thio muone tuisioka musise witu nukwithana tukulia makulio niendo tutabie ila mezi aba ndene isitu metha maimaanisha ata likana kana kilungu nikithio cha mukamba wina kwanda kitali munyao na kuya indi tutabia sume aba ndene isitu metha maimaanisha ata na indi na kuya ende anonene naitu mutandao ni wa SMS ni ile 395 ile 395 na indi via Facebook ni Mutongoi TV, Instagram ni Mutongoi_TV, YouTube ni Mutongoi TV official na indi via Twitter ni Mutongoi TV KE. Ndukolo ni kutukulia makulio nikana tuende na kusungia kilungu kithio cha mukamba va Mutongoi TV kwatanio ya mukamba.